الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي مسيب بجلب تدو بتدير بالإسلام ɓawon yettude o allajo mo maraɗi ɗaɓo o okkorte haysi a toraki mo wona non fere si a torike mo o seytinay si a toraki mo sa torike mo kadi o okkorama so o okkorima kadi a yettimo o ɓeydanama kadi o wondi ɗum o foti kadi woni la in shakartum la azidannakum mi wondi so yettilan e hoore ko mi woni okkorde on kon mi wondi mi ɓeydanayi on yo Allah waɗu e yettoɓe Allah wata waɗu e yeddoɓe mo ɓawo ɗum ɗo hiɗen juula e ɓurnaɗo tagefo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam geɗal Abdullah mo Allahu nuliri sabu yurmede walande nde tagefo ngon fuu julɗo e kefero kullum e kulli jinna e yimɓe wama arsalnaka men nulirarima illa rahmatan siwana sabu yurmede lil alamina wonande nde windere en juula e oɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala o yo o tefanoyi en yawmal qiyama nyande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata ɓawo ɗum ɗon du'ano ɓe ngure makko nden e sahabaɓe makko ɓen ɓe fop maɓɓe ɓe jaɓunoɓe ko addi kon fof gumɗinimo wuuri e hoore muɗum Allah ƴettiti ɗum e hoore muɗum yo Allah moɓidiro en enen e ɓeɗo ko aljanna makko ɓurɗo towde ɗum har ko jannatul firdawsi l'ala ɓawo ɗum ɗo du'ano mawɓe meɗen wuuruɓe fatiɓe mi turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo kala dendagal mo mawɗo mum faati kala luttiduɗo e mawɗo muɗum yo Allahum ɓoyinduɓe hawa wasta e luttay yo Allah yaafo mawɓe meɗen yaafo mawɓe Fuuta Jallo kala hanuɓe du'anede e sakkanede ya rabbal alamin ɓe yangike fi meɗen ɓe tampi e fi meɗen yo Allah yoɓirɓe natal jannatul firdawsil ala Allah men turikema menen kadi nyande surroɓe arti yo Allah okkor men ko du'anomen ɓawo ɗum ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles naati ka kikiɗe ɗo salmingol ɗon salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fo moɗon wonɓe e ndarude e ndaroyeyɓe e feƴƴinoyeyɓe nde yewtere ɗo fo jeyaɓe yimɓe aljanna Allah mi torikema hiɗen e lewru rajiɓe lewru hormorteɗi ɗin jeyandu e lebbi ɓurɗi e teddude e lebbi Allah mi torikema ko an woni wawɗo mo ronkata on ala mo landotoɗa waɗay ko fa'alu lima yurid Allah mi torikema yaafo kala fatiɗo julɗo Allah mi torikema ittan kala anuɗo julɗo Allah mi torikema dikkin kala nawnuɗo julɗo Allah mi torikema ɓeydan kala jogiɗo Allah mi torikema okkor kala mo jogaki Allah mi torikema hulnu kala hulɗo Allah mi torikema moƴƴinan en leydi meɗen lagine nin okkora e lamɓe fewɓe nunɗoɓe huloɓe Allah ya rabbal alamin Allah min torikema musidɓe meɗen wonɓe hoore laawi Allah lumbinɓe faalaɓe lumbugol yo Allah lumbinɓe lumbuɓe yo Allah moƴƴinanɓe wonundeje ya rabbal alamin Allah ko awawi ittude ande ittan kala julɗo anuɗo ande makko innahu waliyu zalika wal qadiru alayh kon falte andintinde ka kikiɗe ɗo haray ko adi taw mi weltanike jama on fuu wonɓe darden ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo yo Allah hisin en yoɓa ɓe sincannoɓe en o page ɗo ko ɓuri moƴƴude en joddi umana ɗum ɗo ka mandake maɓɓe moƴƴa no tawa e hoore maɓɓe Hajja Fatumata Ñippi Diallo toloramɓe en haray London e Umar Diallo Alpha Umar Diallo wontirɓe sengo Bruxelles e Muhammadu Aliou Bari wontirɓe sengo Bruxelles yalla renan en sika ɓe sukaɓe ɗo ɓeyda ɓe ya rabbal alamin komi andintinta ɗo aɗo mi natande yewtere annen ko yewteten ɗo seeɗa komi andintin on ko min yahuno har miɗo yahuno ka meɗen mi hewti kadi e jaam weltanike jama on fof du'awji ɗin jaabike min yeehi e jaam min tawoyi e jaam min juurike mawɓen kadi e jaam min hewtiti kadi min tawti ɓeygore accande gaden kadi haray e jaam yo Allah ɓeydan on fo moɗon du'awuji e balle ko waɗa kon fo yo Allah ɓeydan on jam e kisiya ko waɗi mi natande yewtere anden fi mi waɗay ta'aliki seeɗa e fi o visite mo min waɗno ka markasul yatama ka centre orphelina wonɗon Kindiya ko fi o mi falte andintinde ɗo hoore an andintina musidji julɓe ɓen fo kono ko adi mi natande yewtere nden hande ko 2 Rajab ko ɗum woni lewru rajiɓe lewru tawata ko lebbi hormorteɗi ɗin no tawa e majji rajiɓe ɗo no tawa e majji kadi jombente no tawa e majji sabboru donkin e donkin
ɗiɗo lebbi ko lebbi hormorteɗi lebbi tedduɗi ka Allah lebbi tawata moƴƴere hino heewi moƴƴa non sowede e majji tinnagol e dewe e majji haray hino moƴƴi inchallah waɗugol torunde Allah haray noon hande ko ɗiɗi rajibi jon noon haray ka raɓɓinɗingol fii ko yoniri fi rajibi on yonti wakkilo hoora yeru kala ko heɓi e feere muɗum hara hoorare dundu fou ko ɓuri e sellude e hadiseji ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam timminari horugol lewru timmundu si wona suumaye sa heɓi ɗo no wako heɓuɗa wo e nder rajibi on haray no moƴƴi sa heɓi balɗe tati sa heɓi balɗe jeɗɗi sa heɓi balɗe 15 si tawi ko tenen e alkamisaji ɗen tun eɓɓanɗa e mayru si tawi ko 13 e 14 e 15 eɓɓanɗa e mayru sa heɓi kadi jonti ɗiɗi foppe e mayru haray hino moƴƴi kono wata timminoyno tun ko non ɓuri e jiccude e konguɗi karamokoɓen e fottagol karamokoɓen haray ko en wakkilo waɗen dewal Allah e nder ndu lewru ɗo ko lewru hormortendu lewru teddundu ko Allah ko rajibi ɗum ko ndi haray no naatiɗo haray no luttani en ɗo inchallah si rajibi feƴƴi ko sabbordu suumaye inchallah o suumaye mo Allah tawni yo Allah tawnan en fo meɗen haray noon inchallahu immagol naafa hino moƴƴi horugol ngol hino moƴƴi ittugo sadaka hino moƴƴi torogol Allah hino moƴƴi e muɗum jangugol Qur'an hino moƴƴi e muɗum ittugol sadakaji hino moƴƴi e muɗum jokkugol enɗan ɗiggangol nene e baba no moƴƴi e muɗum haray kala ko anduɗon dewe kon hino moƴƴi sa waɗi e nder ndu lewru ɗo madama ko debbo hormortendu haray baraji ɗin inchallahu hino ɓeyda yiɗede ko dubolteɗi kadi inchallah si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe on yii e vidéo ji amen feƴƴuɗi haray mi toroyto ɓe ka kumpital maka lawol kisal waɗoyeɓe montage ji ɗin fop haray yoɓe ɓannoy ɗo kadi inchallahu takko nde yewtere ɗo haray visite amen on ka centre orphelina won ɗon Kindiya ɓe ɓannidira ɗo fiyen wawu famugol ko fewndi kon e nder on centre musidɓe julɓe tedduɓe ɓay pellet sikke wo ala en foppu meɗen ko aljanna woni ko faala ɗen aljanna on kadi hara ko ɓurɗo towude on o wiyeteɗo firdawsil a'la nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ana min muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kafilul yatim e kala on dankiɗo al yatima ka hatayni fil janna wano ɗi kolli ɗo ɗiɗi ɗi ɓurdiri ni ko ni min e makko place ji amen ɗin ɓurdiroyta kadi ka aljanna oɗo ɓe innanimo o natoye aljanna an hiɗa ka nder aljanna ton place ma on kadi ka nder aljanna ton ko takko muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yeru kun ɓurdan hun ɗo hakkunde ɗi kolli an ɗo ɗiɗi ko ni ɓe ɓannidirno hakkunde sappordu ndun e tumboru ndun yeru ko koyɗo ɓurdi kon ko ni an e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam place ji moɗin ɓurdoyta ka aljanna anni ton noon ɓe aliyatimaɓe ɗo aliyatimaɓe 100 e ko fawi ko ɓadi 70 ɓe mara nene mara baba mara bappa mara koto mara jaja mara yaye mara soro mara nene mawɗo mara nene to soko Allah waɗi ɓeɗo o inni onon ɗo on wonay alyatima mi waray mawɓe moɗon ɓen fuu mi ndara si woday e jiyaɓe amen immotoɓe daroɓe danko on fino ɓen heɓiroyta aljanna ko hikma Allah subhanahu wa ta'ala o Allah ko fa'alu lima yuridu ko kala ko faala ko ɗum waɗata wala yaf'alu ljalilu illa aljamil Allah kadi waɗata ko hana ko waɗani ɗum ɗo ko yo darndo en foppu meɗen kala humpitiɗo fiɓe aliyatimaɓe ɗo hiɗa andi himo okkorma jawdi himo okkorma ka ñaame himo okkorma ka waale mo okkorma cellal o ƴetti ɓe aliyatimaɓe ɗo o moɓidiri nokku ngotum ko goɗɗo wonno ko dankino ɓe hande yehi noon tawi ala wo ko danko ɓeɗo sina onon ɓe jiyaɓe Allah okkori feere wo joni noon kala dankiɗo ɓeɗo an enelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kaka nder aljanna wonoy ton nade a nata e aljanna garanti kan hara e heɓi ko ɓurna ɗon ɓe maaki wama yantigo anil hawa nelaɗo ɓe wowlirta beleɗe wo ana min wa kafilul yatimi e kala on fawtiɗo al yatim ka hatayni fil janna wano ɗi kolli ɓurdiri ɗoni ko ni men ɓurdiroyta musidɓe julɓe tedduɓe dankagol ɓe al yatimaɓe koko weli fi koko newi fi wona kadi ko satti wona ya inni ko tuma heɓuɗa $1000 ma ko tuma heɓuɗa €1000 ma ko tuma heɓuɗa ɗum ɗo e ɗin ɗo si okkoraɓe alyatimaɓe sa soodi pake sukkar goto a naɓaniɓe alyatimaje goto ɓe ƴettiɗon sukkarre waɗi e tasi hunnon o yari kafe o itti a dankiki alyatima sa ƴetti hara ko pake bombon ment ko ɓuri e fanɗude kon a naɓiɗon paykum be paykum ƴettiɗon bomborre wotere muri a ittini kun koƴe kun ñami kun weltike
andu an enelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ni ka aljanna. Sa ƴetti conci ma conci fayɓe ma hara ko lannuɗi ɗin ɗi haykaynoɗa ɗin wonande enen jooɗiɓe Europe ma jooɗiɓe Amérique a waɗiɗo e fifaru ha moƴƴi a yoɓani ɗum ɗo san'ero ɗum yehi ha hewtoyi paɗe hino ton conci hino ton pantalo hino ton semise hino ton lekki jangol ho hino ton kufuno ho hino ton paɗo e pettu tokkako hino ton ɗum ɗo fof si tawi ɓeɗo aliyatimaɓe kamɓe ɗum ko kesum pul ka maɓɓe kamɓe ɗum ko sorti dising ko joni ɗin yaltina hara ɗa wuppi ha paasi ha moƴƴi haray an enelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka hatayni fil janna ɗum ɗo de hay sai ko haykaynoɗa kon kamɓe hiɓe haton jini si tawi ko ñametemo a faala kon kamɓe hiɓe haton jini wona non fere si a ƴetti a jonniɓe ko ɓurɗa e yiɗude kon wona non fere si a ƴetti a holtiniɓe ko holtinta ɓiɓɓe maɓen kon wona non fere si a ñamminiɓe ko ñamminta ɓiɓɓe maɓen kon wona non fere sa naɓi mbuuɗi ɓe darnanama cuuɗi ka ɓe hoɗa wono wonɗa darnirde noon diplexi ka honna ɓeyi ngure ma nde wona non fere sa naɓaniɓe cuddaje wono suddirɗa ɓiɓɓe ma wona non fere sa naɓaniɓe danɗe wono waɗirɗa dardiranɗa ɓiɓɓe ma danɗe wona non fere sa paraniɓe samburji maɓɓe wono wonɗa parirde samburji ɓiɓɓe ma musidɓe julɓe tedduɓe si tawi ko aljanna faala ɗen hara hino ɗo aljanna o ana wa kafilul yatimi ka hatayni fil janna musidɓe julɓe tedduɓe mo be men yo calculan hoore muɗum duplex ma on dal a waɗi R+2 ma R+3 ɗum ɗo fopp hiɗa darni fi ko wowle kaari darni aliyati maɓɓen hiɓe walade e jangol hiɓe walade e dankoye janɗe hiɓe walade e buutuhoye markoye daame hiɓe walade e cuddahoye seekikoye hiɓe wattade paɗe taƴuɗe hiɓe ɓornade conci seekuɗi ɓeɗo non fi aljanna mo falɗa on ko sa dankike ɓeɗo ɓiɓɓe maɓen hiɓe ñamude ha ɓe bonna ɓe lancita hiɓe ɓornade conci siɗi wattama nde wotere ɗi wattitatake hiɓe sansidirde paɗe peeru goto be hara ko 100 euro 150 euro aliyati maɓɓen hiɓe ronki peeru goto pettu paɗal pettuwal gotal ngal ɓe jangirta hara ko yeyete ngal 20 000 francs wallahi musidɓe julɓe tedduɓe 100 euro ma goto 100 euro ma goto ma $100 ma goto mo ƴettuɗa naɓanɗa ɓe aliyatimaɓe ɗo hiɗa wawi on $100 ɗo ñammingol nden ñande ñalnal ngal fu ɓe aliyatimaɓe sukkar sodoyte ɗon biredi sodoyte ɗon birediwal gotal ko 4500 ma ko 5000 joni noon ka aliyatimaɓe tato nayo jowo sendata birediwal gotal mo be meɗen yo calculi hakkunde muɗum e Allah uddita firgo muɗum on ndara ko ɓiɓɓe maɓe wone ñamude kon ɓe aliyatimaɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗo hiɓe mayude heege musidɓe julɓe tedduɓe mo be ko toroto Allah ko ya Allah okku ɗum aljanna danda ɗo yiite Allah addani en ka heɓiren aljanna o addani en ka daɗe yiite hay ƴettuɗo jungo muɗum tum mowli hoore aliyatima hara molirni tum hara ko yurmende andita pellet ben kumpay kum maayi nene kumpay kum maayi hande kumpay kun si dankaka wonay ni bandi ka hoore laawol anda pellet an kadi Allah no wawma warde hara ko ɓiɓɓe maɓe wonata aliyatima Allah no wawma ƴettitude o ronka eltude woɓɓe ko dankano ma ɓiɓɓe ma ƴetta hoore ma ƴetta koye pay koye waɗa place ɓiɓɓe ma ɓen ƴetta ben koye pay koye may koye waɗa ɗon place ma wallahi sen anditi ɗum ɗo pellet Allah himo wawuno wadde himo wawi wadde kadi fewno ɗo ni hara ko ɓiɓɓe an e ɓiɓɓe ma wawi wonde wal alyatima hara ko ɓe mayɓe ɗo ɓe ben mum maayi hara ko ɓe luttuno hande hoore gurdam kontuji men ɗin no heewi tew hiɗen darni duplex sa jindi ɗon e nder kindiya a yi cuuɗi labaɗi darnaɗi étagiji darnaɗi otoji wonɗi e jindude a yehi ka aliyatimaɓe woni ɗon haray lisanul haali on ko holli hiɗen faala aljanna kono kaka kungol kaka kongol wonaka kuugal si wona ɗum ɓeɗo aliyatimaɓe ɓe ella inni nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam si a danki keɓe ko ni placiji monni ɓurdoyta ka aljanna hande harayno en fof non heɓino aljanna musidɓe julɓe tedduɓe mi torora on liwaji hilla mi torora on sabu mo hotan ton on mi sobaɗa mi torora on sabu on taguɗo lan tagi on warayɗo lan wara on immintina lan immintina on landitoyo en mo be meɗen kuuɗe muɗum mi torori on liwaji hilla mo be yo wakkilo
waɗa ko ɓuri e fanɗude na hay boy $100 goto 100 euro goto 50 euro goto ma 50 dollar goto cuudu kaɓe wonata ɗon gaynite o yi video ko men holli on ko suudu aranuru ndun gasi karo lama kono me blaka hay e hunde suudu ɗiɗaɓuru ndun hay hunde ko waɗa e muɗum taw onon waɗuɓe ɓen on jarama yo Allah weltano on yawe kadi ɓeydon hiɗon andi yewmal qiyama ala hay goto e meɗen sina o ninso yeyi waɗɗo moƴƴere si yoɓitoyama oyne jakami ɓeydayno mo waɗano moƴƴere si yiwoyi ko wanno ɓen ko mu yoɓakon ɓeyne jakami gasi ɓen anduno men waɗayno ya laytani qaddamtu li hayati ya laytani hanino min qaddamtu hara mi ardinino li hayati ka gurnan an gollal moƴƴal hanino jakam ƴettayno salaire an on fop mi naɓa fiɓe alyatimaɓe hanino jakam ƴettayno chômage an on fop mi naɓa ɓe fiɓe alyatimaɓe hanino jakam ƴettayno komi marno kon fop mi naɓa ɓe fiɓe alyatimaɓe andi te ñalande nde neɗɗo aroyta yewmal qiyama haraɗa haton jini e moƴƴere hun gotum nene ma timminantaka makum baba ma timminantama ɓiɗɗo ma timminantama ɓiɗɗo timminanta nene timminanta ɓiɗɗo timminanta baba timminanta ɓiɗɗo wona kaw wona yaye wona nene hay e goto likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni mo goto ɓeɓeɗe no mari ñande fiyaka yonayɗo ɗum jonno musidɓe julɓe yulɓe tedduɓe teddirɓe l'islam on torrama li wajhillah on torrama li wajhillah on torrama sabu mo hotan ton on torrama sabu pellet ñande goo ɗeɗɗere mayde nangaylan nangama neniraɓe tedduɓe hiɗon andi pellet musendi ɓiɗɗo neniraɓe tedduɓe pellet hiɗon andi giggol e yurmede ko woni hakkunde nene e ɓiɗɗo Allah ƴetti ben koye paykoye ƴetti nene koye paykoye naɓi acci koye paykoye hande nenirawo tedduɗo bandirawo tedduɗo mijiti moƴƴa ƴetti hara ko ɓiɗɗo ma wonno place ɓeɗo hande sa dari salon ma on an o nenirawo o sodaka moyende 3000 euro ma $3000 ko yelu waɗanda alyatimaɓe sa daroyi chambre ma on ka walotoɗa ɗon o sodaka moyende 3000 ma $3000 sa dari ɗon a calculi ko honɗum waɗanda ɓe alyatimaɓe Allah sa calculi julle ma salon ɗen sa calculi otowal ka ƴewata ɗon sa udditi armoire on a dari dolle conci ko woni ton kon fon sa calculi ɗum ko jelu compule goto harano soda 100 euro 150 euro 250 euro ene a waɗani alyatimaɓe haysi ko 50 euro goto a waɗani ɓe alyatimaɓe haysi ko pake sukkar goto a naɓani ɓe alyatimaɓe haysi ko coggu birediwal gotal a naɓani ɓe alyatimaɓe haysi ko coggu tonu siman goto a naɓani ɓe alyatimaɓe haysay ko chargement jaare goto ma chargement koccu goto ma birikire wotere ma karore wotere ka darne ka ɓe hoɗa hiɗa darni cuuɗi duplex ji ka hoɗatake e muɗum Allah landitoyto ma fi muɗum ko anduɗa kon pellet nafoyte yawmal qiyama tawata ɗum ɗon Allah hino weltoranma ɗum ɗon a waɗani ɗum ɗon hoorema musidɓe julɓe tedduɓe bandiraɓe tedduɓe teddirɓe l'islam poɗodiren mo be yo inno ko kañum aduto waɗude ɓe alyatimaɓe a taway ton fulɓe tawa sosoɓe tawa maninkaɓe tawa forestier tawa gerse tawa jakanke ko ɗum holli ɗo ko jiyaɓe Allah tun woni ko moɓidira ɗon ɓe karamokoɓe meɗen tedduɓe accituɓe liggoji muɗum ƴetti gandal ko Allah arsiki muɗum fo hino dogude bimɓe kikiɗe dogida koye fi koli alyatima hoy ande den ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati kala wonɗo e haaju musidɗo makko Allah wona e haaju makko ɓeɗo no dari fi ɓe jiyaɓe Allah no gasa ɓe alyatimaɓe heɓoyen ton lanɗo heɓoyen ton premier ministre heɓoyen ton gouverneur heɓoyen ton sous préfet heɓoyen ton chef quartier heɓoyen ton imamu heɓoyen ton ambassadeur heɓoyen ton yonnanoytoɗo mofte yonnanoytoɗo laggine fop ila yawmil qiyama hino wawi yaltude e nder ɓeɗo goto e ɓen alyatimaɓe wonnoro ɗon o jangi ɗon ha o gayni o waɗi université Symphony ha o gayni hande ni o arti himo gollande kadi alyatimaɓe ɓe o accunoɓen ɓawo makko fa ya subhanal hayy allazi la yamutu min kadi e an mo be meɗen yo landi hoore muɗum ko komi darni fuu ko komi cuɗi ndu suudu am fuu mi pari ndu ene ko honɗum mi waɗani ɓe alyatimaɓe min kadi ko honɗum mi waɗani ɓe komi tawoyta jango goto e meɗen pet no wawi suuɗade ɗo yaha jesa forage wi molanangi
akoy pay koy yara sa nani goddo al aqlu salim ko fil jismi salim sa nani haqqil timmuki selluki kin fi wawgol hunjagol koy bandu sellundu wodi pay ko jogi ko ndubi sappo e tati alyatima mara nene mara baba malgré nde tampere na nyamete yeddudo na balli yeddundi na nyawndagal yeddungal na hodande yeddunde wona hay hunde ko timmi ko yeddi o gayni hunjade deftere Allah nde himo suratul baqara duubi sappo e tati am pay ngimangi do hingi do nyande be ko sonko e piro hakkudeji modon hida dépense dolle dépense gol kono yarari no faalira dano awa ƴettu investissa da o moy fiya hebo yal janna jango wala la sallallahu alaihi wasallam e maki awwala din salihin yad'u law mara ko biddo moƴƴo torantodo mo foti ko e keeci ma wi foti hara hina e keeci ma woni ko wi dépense dankoda odo inna min kadi mi ƴetti charge insha Allah al yatima be sappo benno min kadi mi nyamminay be lewru be lewru wallahi ko capable 50 euro nyamminay be lewru be lewru wo be me yo essayi dum inna mi ƴetti sappo anga inna ƴetti sappo inna min ka ƴetti sappo be weletake fondo 50 euro presque ko 500,000 be nyama e du yona e don aliyati ma ho sappo ko koy deburi e don be hatanjina kambe be nyama ha be hara be padoranno indugol ka hamburger ma ko saucisse ma ko tartine ma dum ko sinak ma ko yawgo restaurant be kambe ko be fala ko be nyama tungo kunni fi wata be yanu hege be hebano be hunjora deftere Allah ne hibe jangude français hibe jangude arabu hibe hunjade deftere Allah ne ndare investissement labado tawata sa wadi dum do pelleta wadi ko tawya ko moƴƴi jango subhanallah yaha tawya Allah hara hida danki al yatima yaha tawya Allah hida finance pay kunkun hunji qur'an yaha tawya Allah hida finance pay kunkun fami dina l'islam tawya Allah hida investisi e pay kunkun hande o hunji ke deftere Allah ne o hunji ke sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam bénéfice buray dum do e duplex wi mangi dan runda ngin kabele tawata hay goto huda ton sina bolle e jinna e nyanne duplex mo dan muna darno ida on lambanji hay hunde hoda ton si wona bande fi maybe drogue hida darniro e gongi kadi kipeto hay goto hida luwini ton wobbe haybe alama yobude luwaye hida darniri gongi to kadi ngin kadi hida andi pelleto wobbe ton kaydiji di hidon ka justice fi stay a hetta e stay ko kambe hettata ono sa jetti ya nabi Allah no elti moko baabe hulobe Allah no tawaye mabbe Sheikh Muhammad Rashid Diallo no tawaye mabbe Sheikh Muhammad Salih no tawaye mabbe Sheikh Khalil be do fu ko dari be darti tawata ko ari kun jandi kun fandi kun hewtay be aliyatimabe kori Allah landi toro e to en fi be yawmal qiyama kori wakkilo den kala mo andano fi be do haray hande kadi o andi fi mabbe wa ma ala rasul illa al balagh ko bi darnirta yewtere annen hande kadi musibbe julbe teddube taw ndara min o wondo e wolude do be aliyatimabe be yoton do fu hay goto andalan to mi anda ton kono ande do ko aliyatimabe ni ko Allah subhanahu wa ta'ala kay wadi be aliyatima be kadi wonabe labe hay e goto wonabe pita wonabe mamu wonabe dalaba ko julbe dibbe julbe kadi ko kindiya kadi santur o woni sa wadi do ko hore ma wadanda man amila saliyan ko fali nafsi kala golludo ko moƴƴi ko hore makko woni ko gollani law ndaru woldo ndare ko wola fi mudum kon wadiron dum do li wajhillah fi ko tawoyo jango yawma la yanfa'u nyande nafoita malun jawdi wala banun wana bibbe illa man atallaha bi qalbin salim sina on ardoydo ka Allah e bernde hisunde labunde e sirko goddo ko natiroyta aljanna ko sabu yurmede Allah e sabu golle makko moƴƴede golle moƴƴe don bura dankagol alyatima beedo be mobindirama nokku ngotun do ya ƴettudo 50 euro humma bugoda don hay si tawi ko lewru be musibbe julbe teddo hala ko valeur de 1 euro wallahi haray fanda kambe dum ko buiton fiyonu ala hay nokku kabe habbori na baba mabbe maybe na nene mabbe maybe wona bappa wona kaw wona yayi wona koto na siddo hayye goto be si hebari ko encadre be dankobe don dum fo ko wonta dum bandi hande kadi hoore lawol sonja mofte den kadi jonno musibbe julbe teddube mi jeeji o mi torori on sabu mo hotan ton on sabu o Allah tagudo on onon okki on cellado wadade on alyatima
o okkori on feere mi toriki on dankeɓe alyatimaɓe ɓe Allah waɗi alyatima mi torori on sabi Allah dankeɓe alyatimaɓe mara nene mara baba alan onon Allah waɗari on waɗari ɗum ɓiɓɓe mum mi toriki Allah kala dankiɗo ɓeɗo yo Allah dandumo o ɓiɓɓe makko ɓe wonde alyatima mi toriki Allah kala waɗɗo ɗo mbuɗu goto fiɓe alyatimaɓe wata Allah sendumo e jawdi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala waɗɗo mbuɗu goto fiɓe alyatimaɓe ɗo yo Allah dandumo ala e wawata e jogueɗe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala adduɗo feere ma addi jawdi ma finansi ko concol ko paɗal ko buutu ko danki ko siman ko njaare ko koccu ko karo kala ko on tigi addi ɗon ma toluwa fiino ɓe alyatimaɓe wata wonde e gurdam moƴƴam ɓe wawa hunjade deftere Allah nden ɓe janga mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hoɗindinoymo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka aljanna makko ɓurɗo e towude wona nelaɗo makiri noon min e kala dankiɗo alyatimajo ko ni men ɓurdiroyta ka aljanna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo kadi o vidéo ɗo goɗɗo yi'oymo nafitoroyimo mo wallitiɓe alyatimaɓen yo Allah lumminoymo hoore sirate wano embere goɗɗo hinƴirta wano leppango yitere mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ono wonɓe darde fewnɗo temeɗɗe no wonɗo daride ni weltorɗo nun ɗo ƴettuɗon feere e décision o wanna ɓe alyatimaɓe mi toriki Allah yo Allah ittan on kala ande ko jogiɗon e ɓernde moɗon mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala etiɗo dari ha o lekkol gayna darnitede ka ɓe hoɗata ɗon ha ndu suudu gayna kerepeede ka ɓe hoɗata ɗon ɓe heɓi ko ɓe ñaama hara ɓe waalo daari e heege yo Allah dande heege adna dandoyama heege laakara yo Allah yarnoye weendu kawsara yo Allah lumbinoye sirate yo Allah ittane ande yo Allah waɗ ɓiɓɓe maɓe hunjiɓe qur'ana e sunna ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe karamokoɓe wonɓe ton bimbi e kiikiɗe jemma e ñalorom woɓɓe wondi e maɓɓe ɗon ɓuri duuɓi 10 no dogidigi ɓe alyatimaɓe hande heɓike hunjiɓe qur'an karamokoɓe yaltuɓe e nder o lekkol mi toriki Allah yo Allah woni e haajuji moɗon keneji e gundoji ya rabbal alamin Allah mi torikema ɓaygo an woni wawɗomo ronkata hiɗen e lewru raajibi lewru hormortendu lewru teddundu mi toriki Allah kala teddinoyɗo ɓe alyatimaɓe ɗo o teddiniriɓe konngol ma kuugal o tappi campagne fiino ɓeɗo dankore yo Allah teddinirmo wono raajibi teddiri innahu waliyu zalika walqadiru alay haray mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu hara ko fi Allah woni ko yewtirɗen feƴƴiniro yo yewtirɗen fi Allah fiyo ɓe alyatimaɓe ɗo iwu e tampere ɓe iwa e sonja ɓe iwa ko heɓa ko dankoɓe ɓe heɓa ko ñawdaɓe ɓe heɓa ko ñamminaɓe ɓe heɓa ko darnanaɓe kadi ka ɓe wawata hoɗugol miɗo toro enen yaltuɓe ɓen fof en fappu meɗen enen yaltuɓe ɓen fof woni Amérique woni Europe kala ka on tigi woniri e yaasi on fof kala rewroyɗo kindiya yo eto ha o hewtoya o yaaka markas ka centre orphelina ɗo kala yahori ɗo o yi'a ɗum ɗo sa yiyani ɗum ɗo hoorema musidɓe julɓe tedduɓe a ƴetta ɗi jogiɗa ɗin argent de poste ji ma ɗin finança fiyo ɓe wawa heɓude hoɗunde ka ɓe hoɗa ande ko goɗɗo ɗo jironditino ɗum kono yehi ha tawi ko khalagal mawta wal hayata haray mi daro wanwa ɗo hino yurmi yo Allah danda o fu moɗon ɓikkoye muɗum wonde alyatima ko wonno ka ɓawo caméra hum moɗon ɗo ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles jibinande lagine labe sous préfecture Afia miside hansangere secteur sare dow sare nafaya wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray inchallahu numéro ji ɗi wawaton contactude ɓen fii si tawi on falama naɓugol goɗɗum haray on yiyayɗi inchallahu ka vidéo ɗo dow inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh